Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kane itariki 21 z'ukwezi kwa 11 muri 2019. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Ubuyobozi bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bwemeza yuko inama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yari itegekanijwe kuwa 30 z'uku kwezi itakibaye, bikaba byasabwe n'igihugu kimwe muri ivyo ariko kitavuzwe izina. Nicyo gihugu cyarabisabye gisaba yuko inama igizwayo kubera ko umukuru w'igihugu atari kuboneka. Nyirango ibintu abakuru b'ibihugu bavuganye ntabwo ari ngombwa kubishyira mu itangazamakuru. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahanganye n'ikiza c'agasama kimaze guhitana abagera ku bihumbi 5, nayo ibisasu abantu bikorera ngo bimaze kuba byinshi ku buryo abakurikirana ikoreshwa ry'ibisasu basanga akigoro isi yari yaragize ko kurwanya ibisasu bitegwa mu kuzimu gasa n'akaburijwemwo na bene ivyo bisasu. Tubafitiye n'urunana. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Ikiganiro cacu tugihere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cyo kumviriza ivyabona caciye kuri televiziyo i Washington ku bijanye no kumenya niba Perezida Trump yoba yarakoze ibidahuye n'amategeko mu gusaba mugenzi we wa Ukraine gukora amatohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe. David Holmes yari umufasha wa ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine, niwe yumvirijwe akaba yavuze ivya kuri ico kibazo. Yavuze yuko ubufasha Ukraine yari yasavye kuronswa bujanye n'ibikoresho vya gisirikare ngo bwahuye n'ico yise igitutu c'umugambi wa Perezida Trump washizwe imbere na Rudy Giuliani n'abandi bakozi bo mu biro bavugana n'ibiro vya Perezida Trump. Umugwi w'inama nshingamateka uri kurumviriza ivyo vyabona mu ntumbero yo kumenya niba Perezida Trump bikwiye yuko akugwa ko icizere, bakaba basavye yuko ngo bakaba babwiwe yuko Perezida Trump yasavye Ukraine kubanza gukora ayo matohoza imbere yuko Ukraine ironka ubwo bufasha bwa gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarayemereye. Leta y'u Rwanda ariyo iyoboye umuryango wa Afrika y'uburasirazuba muri kino gihe iremeza yuko inama igira 21 y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yobaye kuwa 30 z'uku yigijweyo. U Rwanda rugahakana yuko ari rwo rwoba rwarasavye ivyo, rukavuga yuko kandi iryo sango ritasibijwe kubera ubwumvikane buke buri hagati ya bimwe mu bihugu bigize uwo muryango. Mu kiganiro nagiranye na Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ashinzwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko, yambwiye yuko iyo nama yigijwe kubera ubusabe bwa kimwe mu bihugu bigize uwo muryango, ariko yahakanye kukivuga izina. Nicyo gihugu cyarabisabye gisaba yuko inama igizwayo kubera ko umukuru w'igihugu atari kuboneka. Nyirango ibintu abakuru b'ibihugu bavuganye ntabwo ari ngombwa kubishyira mu itangazamakuru, kandi bikaba ari ibintu bisanzwe binakorwa kuko akenshi kubera ko uyu muryango ari umuryango mutoya w'ibihugu 6, abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bayobozi bakunda kuvugana ku byerekeye kwimura inama iyo batabonetse. Amategeko agenga uyu muryango avuga ko kugira ngo inama iterane ari uko abakuru b'ibihugu bose baba bahari, cyangwa se utabishoboye akaba ashobora guhagararirwa n'umuminisitiri. Ntabwo ari ubwa mbere biba, n'ubu ngubu rero niko byagenze. Nubwo mutatutomoreye uwo mukuru w'igihugu ari we canke igihugu icarico, hari abavuga yuko
kwigizayo iyi nama ari ikimenyetso c'umwuka mubi wo buri hagati y'ibihugu vy'uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aho babivuga baribeshya kuko nta hantu bihuriye na gatoya n'ibibazo hagati y'ibihugu muri uyu muryango. Ubushize Uburundi bwarasivye inama ntiyaba, buvuga yuko buriko buritegurira amatora, ayo matora n'ubu ntaraba. None nivyagenda uko kumbure kw'isango rikurikira, ni ukuvuga yuko ibihugu vya Afrika y'ubuseruko inama y'abakuru b'ibihugu vyayo bishoboka yuko itazoba ikibaye muri iki kiringo u Rwanda ruri ku buyobozi bwawo. Inama y'abakuru b'ibihugu yabaye bushize ntago ari kimwe n'ibyo ubu ngubu, kuko ubushize ngira ngo muravyibuka ko abakuru b'ibihugu bari bageze Arusha, bageze mu nama, hanyuma Uburundi ntibibwitabiriye iyo nama. Ariko ubu ngubu siko byagenze kuko igihugu kimwe cyasabye yuko inama yigizwayo, hanyuma bikamenyeshwa abandi bakuru b'ibihugu. Kuwa mbere ku itariki ya 18 z'uku kwezi nibwo nandikira umunyamabanga mukuru nka kopi n'abaministre b'ibihugu bigize uyu muryango babwira ko iyo nama yigijweyo ku busabe bwa kimwe mu bihugu, ariko izindi nama zikaba zizakomeza. Ni ukuvuga ko inama z'abayobozi bakuru ba za ministeri, z'abanyamabanga bahoraho, inama y'abaministre ndetse n'inama ku ishoramari muri uyu muryango byo bizakomeza. Byo biratandukanye ibyabaye mwaka ushize, biratandukanye n'iby'ubu ngubu, kuko ibyabaye ubu ngubu ni ibintu bihuye n'amategeko y'uyu muryango ari yo gukora consultation mbere yo kugena itariki cyangwa se gusaba yuko iyo tariki yigizwayo. Kuva u Rwanda rugiye ku buyobozi bw'uwo muryango hamaze gukorana inama y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango. Oya, amasezerano kuvuga Treaty ya East African Community ivuga ko haba inama imwe rukumbi mu mwaka. Iyo nama iterana ku itariki ya 30 z'ukwa 11 ari wo munsi wa East African Community. Niyo nama rero yigijweyo, kuko nabonye hari abantu bavuga ngo inama ngo kwizidaterana ntago ziterana nyine kubera ko hari amategeko abigenga, keretse habaye impamvu idasanzwe ituma haterana inama idasanzwe. Olivier Nduhungirehe, mu gikorwa kidasanzwe kuba uyu munsi umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yagiye gusobanurira inama nshingamateka y'ico gihugu uko ubutunzi bw'igihugu bwifashe. Akaba yabwiye iyo nama nshingamateka ko nubwo hari ibiciro by'ibiribwa vyaduze, muri rusange ubutunzi bw'u Rwanda bwifashe neza. Inkuru mushikizwa na Jean Claude Mwambutsa. Mu kiganiro cya mbere yaratangiye imbere y'abadepite, umukuru wa banki nkuru y'igihugu bwana John Rwangombwa yavuze ko ubukungu bw'igihugu bwihagazeho ndetse ko n'ifaranga ry'u Rwanda rihagaze neza ugereranije n'ay'amahanga. Rwangombwa yavuze ko umubare w'amabanki wiyongereye cyane ndetse n'ibigo by'imari iciriritse ubu bikaba 500 mu gihugu cyose. Gusa bamwe mu badepite bagaragaje impungenge ku rugero rw'inyungu iri hejuru banki zaka abasaba inguzanyo ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bihenda ababigana kandi bigomba kugenzurwa n'iyi banki. Mu bisubizo yahaye abadepite, John Rwangombwa yemeye ko hari ibiciro bya bimwe mu biribwa byazamutse cyane ku masoko, ariko ashimangira ko ibyazamutse ari bike cyane ugereranyije n'ibyagumye aho biri cyangwa byagabanutse. Avuga ku nyungu nyinshi banki zaka abasaba inguzanyo, umukuru wa banki nkuru yavuze ko nyinshi zibiterwa nuko zidafite umutungo fatizo uhagije, zigacungira ku mafaranga nazo ziba zatse mu bindi bigo bicuruza amafaranga. Ntabwo ari ikintu cyari kimenyerewe kubona abayobozi ba banki y'igihugu imbere y'abadepite, nubwo ku bindi bigo bya leta ari ibintu bisanzwe. Mu butumwa bwaciye ku rubuga rwa Twitter, bumenye bw'abajeje umutekano mu Burundi bumenyesha yuko abajeje umutekano muri ico gihugu bataye muri yo umuntu akekwa ko yarafise inforo yo gukora iterabwoba. Muravyumva mu kanya, tubanze tumire mate. Isaha imwe irabura iminota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Twerekeze mu Burundi rero ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye mu gisagara ca Bujumbura, aho abajeje umutekano bataye muri yompi umuntu yaketswe ko inforo yo gushaka gukora igikorwa c'iterabwoba. Uwo muntu akaba yari mu ndege yishira hamwe Ethiopian Airlines, bikavugwa yuko yaraturutse mu mujyi wa Addis Abeba.
iyo ndege rero yaciye ihagarikwa abantu barimwo bakugwamwo uruja n'uruza rukaba ubu mugabo ngo rwasubiye kuba urusanzwe kuri ico kibuga c'indege nk'uko abajeje umutekano nyene babitangaje muri ubwo butumwa bwaciye kuri Twitter. Igisata co kumenyesha amakuru ca Ethiopian Airlines nticahakanye canke ngo cemeze izo nkuru, kikaba cavuze yuko gihava kigira ico kibitangaje ko mu kindi gihe. Twerekeze muri Ethiopia, muri ico gihugu abanyepolitike bari mu mubonano mu ntumbero yo kurabira hamwe uko boshinga umugambwe mushasha ushigikiwe n'umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed. Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front ukaba ari urunani rumaze imyaka 30 rugizwe n'imigambwe igera kuri 3 ishingiye ku moko. Abiy Ahmed avuga yuko umugambwe mushasha Ethiopian Prosperity Party uzofasha kuvavanura n'amacakubiri ashingiye ku moko ari muri ico gihugu. Ariko rero witwa Tigray People's Liberation Front ari nawo wari wiganje muri leta imbere yuko Abiy Ahmed aja ku butegetsi, wo ntiwemeye kuzoja muri uwo mugambwe mushasha ugiye gushingwa. Tugarutse mu karere k'ibiyaga binini, ikiza c'agasama giherutse gutwara abantu batari munsi y'ibihumbi 5 muri Republika ya Demokrasi ya Kongo kuva mu ntango z'uyu mwaka ngo gira hanze ico gihugu gisanzwe gifise n'ibibazo vy'uburyo bwo kukigwanya. Inkuru ya Gauss Coene mwishikizwa na Mark Niyonkuru. Abaguma bandura ingwara y'agasama bamaze kugera mu ntara 26 za Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko bamaze kugera ku bihumbi 240 guhera mu kwezi kwa mbere. Ibitigiye biteye ubwoba kandi bitigeze bigegwa ko haraheze imyaka yarugwa mu mirongo. Naharuko abana baharugwa mu miliyoni 4 baramaze gucandagwa. Abahinga bakavuga ko ico gitigiri c'abacandazwe kiri munsi y'icya kabiri c'abana bari mu gihugu kandi atani imiti yo gucandaga iboneka. Amabarabara ameze nabi muri ico gihugu atuma kandi abakozi bo kwa muganga badashika hose muri utwo turere. Abantu bishwe n'ikiza c'ingwara y'agasama bangana n'incuro kabiri ugereranije n'abahitanywe n'ikiza ca Ebola muri ico gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ivyaha vya ruswa vyaharugwa ku gatwe k'umukuru mushasha wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa vyateshejwe agaciro kubera ubudahangagwa ahabwa nk'umukuru w'igihugu, akaba yari yakurikiranywe na sentare idasanzwe kuri leta yahahora aregwa kunyuruza ubutunzi bw'igihugu. Akaba ngo yabikoze arondera kubaka inzu y'iratiro ry'ivya kera n'icibutso c'abavyeyi biwe. Abacamanza bakaba bamusubije kandi igitabo ciwe c'inzira naco nyene cari carafatiriwe. Ibi bikaba bibaye mu gihe yarahejeje kurahiza Mahinda wahoze ari perezida, ubu yabaye umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu. Icegeranyo cakozwe ku gukurikirana ikoreshwa ry'ibisasu bitegwa nako mu butaka cerekana yuko ibisasu abantu bikorera bisa n'ivyaje gupfisha ubusa utwigoro twakozwe mu kugwanya bene ivyo bisasu bitegwa hasi. Ico cegeranyo kikaba kije inyuma y'imyaka amasezerano yo gukumira ibisasu bitegwa mu butaka amaze ashinzwe imyaka igera ku 20. Ikigo kijejwe gukurikirana ikumirwa ry'ivyo bisasu kikaba cerekanye yuko umwaka uheze wa 2018 wabayemwo ibitigiri vyinshi by'abahitanywe n'ibisasu b'abanyagihugu basanzwe kurusha iyindi myaka yose bari bamaze bakurikirana bene ivyo biharuro. Inkuru ya Imogen Fox muyishikirizwa na Jacques Niyitegeka.
mu mwaka ushize abantu 6,897 barishwe cyangwa se bakomeretswa n'ibisasu bya mine, ariko iki cyegeranyo kivuga ko umubare nyakuri wabo usumba kure uyu nguyu. 1/2 kirenga cy'ibyo bisasu ni bitegwa ku buryo butunguranye. Abenshi mu bahitanywe nabyo ni abo muri Afghanistan, Syria, Myanmar na Ukraine. Benshi muri bo ni abasivile kandi umubare w'abana bishwe cyangwa se bagakomeretswa nabyo wazamutseho 12% muri 2017. Isaha imwe irabura iminota hafi 15. Abakunzi b'Urunana ubu naho n'umwanya wanyu. Budense hagurukiye gukurikirana ikibazo cya Kagabo utsindwa mu ishuri. Stefano we ngo ibyo nta ruhara bifitemo. Hagati aho Kantengwa ngo agiye kwishakira aho ahungira ibibazo by'iwabo. N'Urunana. Ego, mbese ubwo wandinze nari? Bitese Kane? Ni byiza mwana. Ego, usuye mwana riri kurizwa n'iki koko? Ngacicekere mama bugingo. Eko se. Muri se kuki muzanye kuvoma Kane? Namuzanye sha, nese nabigenzane. Gusura mushobora na n'ijerekani y'amazi we. Nyine nakundi nabigenza. Mana yanjye. Nese kuki utamusigiye mama wawe? Kuki? Kuki utamusigiye mama wawe cyangwa papa wawe nyine ukabona kuza kuvoma? Ibyo wacu nibirebere sha. Umva ni ibibazo gusa. Aho kuza ukuntu mama na papa bahora batongana. Sha, mama na papa bahora mu mahane bikambabaza cyakoze. Sha birababaza ndabizi. Urabizi se wabimenya ute sha? Kari ngibizi ngibibamo. Mbese wakwicecekesha? Ugira ngo nanjye sinabaye mu buzima nk'ubwo ngubwo urimo? Nibyo? Uriya nanjye nabaye mu muryango urimo amakimbirane. Papa na mama bahoraga mu makimbirane. Barwana, mbese sinzi ukuntu nabikubwira. Uzi ko ayo makimbirane y'ababyeyi bacu ariyo yatumye n'ishuri ntarangije umwaka wa 3 sha. Yo mana we. Urashaho nawe nuko wabayeho. Ubwo rero nyine natangiye ubuzima bwo kwirwanaho mu mibereho. Biba ngombwa ko mva mu ishuri njya kwishakira akazi ko mu rugo. Sha uzi ko ubuzima bwawe buhuye n'ubwanjye neza we. Niko bimeze. Umva wenda yibonye. Sadura twiganiriye ku buzima. Yego baba. Yiwe sha. Uzi ko ngiye gukererwa we. Oya, ntacyo ariko tumenye habire. Reka tujye kuvoma vuba sha dutahe. Njye no gukora akazi nasabye. Ndashaka no kuza kubona umwanya wo kujya kwiyogoshesha. Ariko urabizana uri? Numva nanjye kwishakira akazi. Ko mu rugo nk'aka kanjye se? Wenda nanjye naho ngibibazo n'amakimbirane biri hagati y'ababyeyi banjye sha. Sha nakundi nyine ubwo bigushobokeye wabikora. Umva nukuri. Wenda nanjye nibonera amafaranga ikemura ibibazo. Ko nabonye se ababyeyi banjye bandangarana. Umva ahubwo sha umbarize. Nkubarize aho bashaka umukozi wo mu rugo se? Aba hano mwaramutse. Ariko wagiye ureka gukomeza kunshyiraho iryo terabwoba ryawe Stefa. Yemwe. Ariko sikiriza uwo muntu usuhuza ureke kunshoboza. Nibiki se ariko ko mutonga? Ndeka Budense. Gihari bimaze kundambira. Waramutse rata Budense. Mwaramutse neza. Yego. Dore shaka gatebo undi mwana yicarire. Yewe ariko sinicara, ubu ndimo ndajya ku ishuri. Ntudushyikiriza amaronko se Bude? Yes, ntinda. Narinje kubareba ku kibazo cya Kagabo. Kagabo ngo Kagabo si kibazo niki? Kagabo yakoze ayahe makosa? Yakoze ayahe makosa? Nta makosa yakoze ahubwo ni ikibazo kijyanye n'imyigire ye. Simbona yajyaga ajya kwiga se? Cyangwa yagombaga kwiga mu biruhuko akaba atarabitubwiye ye? Yajyaga aza ariko urebye amanota yatahanye mu gusoza uyu mwaka birababaje. Yaratsinzwe rwose. Ubona adakurikira mu ishuri pe. Dore nk'ubu yagize amanota mabi cyane. Ubwo rero nicyo nagira ngo tuganireho. Turebere hamwe ukuntu yafashwa ku buryo ubutaha yazajya atsinda neza. Ariko se Budense. Karame. Ni bo mwana ari igicucu nka Nyiramariza uyu. Ngwiki? Urumva nakongeraho iki? Ngwiki Stefa? Ndabeshya se? Ubwo ni igicucu nkawe. Ariko narumiwe ko bidakwiye ariko Stefa. Kagabo si igicucu kandi na Nyiramariza si cyo.
rwose nimureke tuganire twigire hamwe uko twafasha umwana kandi nitubikora rwose umwana azajya atsinda neza rwose ngewe ntabaruhije ndumva umuti woroshye ari ukumukura mu ishuri yego naho ubundi rwose ibigiye simbishoboye rwose ngo gukura umwana mu ishuri Stefa ngaha nawe nyumvira mwari hari aho gukenze ari cyo gisubizo koko ibi birarenze noneho kabisa ibiki se birenze Patrick kuba nkubonye reka none se wari warambuze umeze nk'idolari da reka sha niyogoshera nisubire mu mirimo yanjye ariko kubera icyo utagize kwiyogoshesha cyangwa kwisukisha muri salo yacu honori rega njya mbona muhenda wapisha ntiduhenda ahubwo turahendahenda kugira ngo si utanyizeza kuri bungabanyirize kuza kwiyogoshesha hano iwanyu Patrick ariko se ukuntu byangoye kugira ngo nkumvishe kuza hano kwiyogoshesha sha nanjye ariko nabyemeye kandi nyine nk'uko mbikubwiye ni uko wanyemereye kuri bungabanyirize ariko rero reka tuvuge ibintu tunabisubiresha honori ukunda kwiburisha rwose gute se kugira ngo umuntu azakubone ntibiba byoroshye none se ni njye ninde se shabura ngira akazi kenshi ariko kandi cyane ba bosi banjye nyine nabo bakankanira reka kumbeshya sha ndakubeshyera iki se byihorere hari uwo nzi ujya ubonera uwo mwanya sha inde se arahari nawe urabizi ubundi se wowe wigeze unshaka kurambura ndakubura nyine wibeshye ntiwashatse ngo umbure Patrick ahubwo se we wampaye nimero ya telefone yawe ubwo se ntayo ugira ntayo ngira sha yimpenze ajye nkwisohoriza erega binabaye ngombwa najya nkuvugisha bya nangombwa tukagera aho duhurira tukaganira umva mbabarira sha ngo nkubabarire none se ubwo ko kutabeshye wowe wakwemera kumvugisha kubera iki honori wowe urandenze Patrick gute se mbabarira rwose wowe uri mu rwego rwo hejuru reka nyihera fone namba yawe ahubwo ngo fone namba ni ukuvuga iki se ndavuga nyine nimero yawe ya telefone ese nta kibazo ndayiguha ariko rero nyine ninyiguha ntuzampamagare nzakwanga oya ibyo byo ntibyashoboka none se urashaka ko nzajya nguhamagara inshuro zingahe ku munsi ngira ngo ntacyo aguhishe Budensiya ntacyo muhishe nyine ndabeshya se oya Stefa si byo rwose ntabwo kuba Kagabo atsindwa mu ishuri ari uko ari igicucu ahubwo ni ukubera uruhare rwanyu nk'ababyeyi be mubwire rwose ariko se mwari karame urenda kuvuga ngo gutsindwa kwe ni uruhare rw'ababyeyi nk'ubu ngewe uruhare nabigizemo ni uruhe hari ubwo ari njye umwigira ariko nubwo utamwigira mu mwanya we hari icyo ukwiye kumufasha mu myigire ye maze bigatuma atsinda neza kandi urwo ruhare ni urwanyu mwembi nka papa na mama w'umwana ruhare se icya mbere Kagabo mugomba kumubonera ibikoresho by'ishuri akeneye ibyo njya mbimubwira nkamubwira ntumwana akeneye ibikoresho by'ishuri akica amatwi wowe se wagiye ubimubonera erega aho nimwakwitana ba mwana kuko mwembi mugomba gufatanya kwita ku bana banyu si inshingano y'umubyeyi umwe si byo navugaga se hari byinshi mugomba gufasha umwana mu myigire ye kugira ngo umwana ashobore kwiga neza mumbwirire rwose hari wenda we yakumva Stefa ni ukuri nimufashe Kagabo mujye mumuba hafi mumenye niba hari umukoro wo mu rugo yazanye mugenzure niba yakoze uwo mukoro we neza rwose ibyo bifasha umwana ngira ngo ubwo Nyiramariza arabyumva ndabyumva hanyuma se wowe kandi nababwiye ko ibyo ari inshingano zanyu mwembi Stefa nanjye ndibaza impamvu ari ngewe ashaka guhirikiraho izo nshingano ni mwembi mufatanye kwita ku myigire ya Kagabo kandi mugomba no kumuha umwanya wo gusubira mu byo yize mumwibutse ko agomba gusubira mu masomo mumuhe n'umwanya ariko nyamara rero ngewe ndabyumva mujye munaza kumusura ku ishuri muganire n'umwarimu ku myigire ye rega ubwo se ugira ngo nturimo kugosorera mu rucaca Budensiya ngo aragosorera mu rucaca ndabeshya se igihe cyose uba wibereye mu tubari no mu bagore uwo mwanya wabonera umwana wawe ni uwuhe ariko ubunyumvira uyu mugore Budensiya Nyiramari ndakwiyamye nongere nkubwire ngo ndakwiyamye ariko se mwaretse kubwirana nabi koko urumva atari wowe wiyenza se nk'ubu ibyo mvuze si ukuri nk'ubu se uvuga ibiki
uravuga ariko iki? ni ukuri nimutuze nimureke ibyo by'amakimbirane ahubwo mufatanyirize hamwe gukemura ikibazo cy'imyigire ya Kagabo. Sano de paparaje. Paparaje. Ego ko nari nyoboye ikibatangaje yemwe ba. Ndabona ari sushi. Ntiwari wamubonye se mama? Papa yambi. Abana bite? Diz. Papa twabonye amanota meza. Uzi ko njye nabo base twabaye muri 5 ba mbere mama. Byiza cyane we. Nimumubwire so bana ba. Maze njye nabaye wa 3 papa. Yego sha. Sano we wabaye wa kangahe? Njye nabaye wa 2 papa. Bravo. Ye baba we. Mugabo mwiza. Yego ndakumva mugore mwe. Abana bacu rwose nabahanga pe. Cyane rwose. Maze rero bana banje. Aya makuru meza mumbwiye y'ukuntu mwatsinze neza mu ishuri. Nari namaze kuyamenya mbere. Mwarimu wanyu yabimbwiye. Papa uzi ko twe badusomye turi ku murongo kubera ko twageze amanota meza. Yego papa twese twahuriye ku murongo noneho buri mwarimu wese akajya asoma abanyeshuri be 5 ba mbere mu ishuri rye. Yego sha. Papa yego. Mwakoze neza abana banjye. Mwana duhesheje ishema mu bandi babyeyi. Rwose. Sibyo Rufo? Bose nanjye nishimye cyane ku bana banjye batsinze. Yemwe ba nimukomereza aho ngaho tuzabahemba. Ariko papa uzi cyatumye tugira amanota meza. Niki se mwana wa? Nukubera ko mujya mudufasha. Gute se sha? Nyine nukubera ko mujya mutubwira ngo tujye gusubiramo amasomo twizemo uwo munsi. Yego sha rwose. Yego mukanatubwira ngo tujye gukora homework. Yego mujye musubira mu masomo mwarimu yabigishije sibyo? Yego. Maze mukore n'umukoro nkuko mwarimu yawubahaye. Sibyo bana? Yego papa. Ariko papa namwe mujye mukomeza kudufasha sibyo? Tuzajya tubafasha abana ba. Tuzababa hafi rwose. Muradufasha tugatsinda neza mu ishuri tukarusha abandi bana. Maze rero bana banje. Yego papa. Nkimara kumenya ko mwagize amanota meza. Nanjye nahise ntekereza icyo kubakorera. Iki se papa? Harya bana ba. Karame papa. Ubu ni iyihe minsi mikuru ikomeye tugiye kwinjiramo muri iminsi ya vuba? Inoheri papa. N'ubunane. Kubera iyo mpamvu rero bana banje. Ubu nanjye nabaguriye imyenda myiza yo kuzambara kuri Noheri. Urakoze papa urakoze. Papa urakoze. Irese ngo tuyirebe. Ariko nawe nyamara rero sinkwanga. Ngwiki ejo se oya wangabire ariko nori funga uwo munwa wawe aro ngwikisha niki cyana cyaba kiri kunesha umutwe ngo nimbanze nkigaburirira nta kibazo ubwo nyine turaza kongera kuvugana maze kumugaburira. Harya ngo urashaka iki wakantuwe? Ndashaka kwirira umje navuye ku ishuri sinsonje se kandi wajya ureka nkabanza nkivugishiriza abantu ngaho nigacishe make nze nkagaburire. wabanje ukamwiryo kandi abibwira papa kibeshye kabumbura umunwa ngo karandega ndagaceka urumva. Ndeka mbanze nivuganire n'abantu ndaba nkugaburira ubundi surenda kuba ikintu utarya nonaha. Aro bite sheri? Ni byiza. Ko numva utishimye sheri? Sinishimye nyine. Wababajwe n'ikizi? Ni wowe wambabaje Nori, ni wowe rwose. Yego mana nakubabaje ntese. Ubwo si byo wakoze ntubizi. Njyewe? Wowe nyine. Nagukoreye iki se? Harya buriya aho waruri urimo kuhakora. Hehe. Aho nakubonye winjira. Wambonye ninjira he? Hariya muri salon de coiffure aho Patrick akorera. Yego mana ubwo se nibyo byakurakaje? Sinari ngiye kwiyogoshesha se? Waretse kumbeshya ariko. Uyogoshesha se yinjira muri salon akamara amasaha nkangaha kirimo. Buriya sinatinzemo sheri? Watinze nyine reka ntugire ngo sinageze aho ngaho nkaza gutega amatwi nkumva wowe na Patrick museka. Yego uzi ko ntarinzi ko ufuha gutyo sheri, ariko rero wafuhiye ubusa rwose. Aha ubu burakari bwa Karemera buhatse iki? Ubundi se Patrick bafite imigambi iki kuri Honorine? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official
maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Barakoze bagenzi bacu bo mu runana barangije kino kiganiro. Twibutse yuko inama ya Afrika y'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko yari iteganijwe kuwa 30 itakibaye. Mwumvise kandi yuko muri Kongo bahanzwe n'ikibazo c'agasama. Lampard ati ku rubuga rwa Facebook atagasama niki. Agasama rero Lampard ni iseru uko mubyita mu Kinyarwanda. Aya makuru mwayashikirije na Florentine Kwizera, Mark Niyonkuru niwe yarayahagarikiye. Turabashimiye mwese abahisemo BBC Gahuza miryango.